Ekuplay pi baro ki pajba ki ba pet ya kane ka video junga ha kane ka sngi te ha kane ka video ngan ya thu ya pi bangan le ya kita ka jing text lane ka jing kli ka junga ya ki kan thai youtuber ki bala he tam ki subscriber hapo ka rikhasi jantia ka jungi mo te kidon kumba shi phau ngot e ngala check na po ka youtube te phila pan pe yang ne ba kane ki de kita ki shi phau ngot ki kan thai ki ba kila he ki subscriber hapo ka rikasi jantia ka jongi mo tenga ngan kli yaki ya ka ngam ti pra te ngan shu kli yaki da kumne da kum tai nga shu le ak da kumne da kum tai mo te yo let's say ki try ki ba pet ya ka ne ka video yo phi dom ya nga te nga ong ha ka ne ka video ba nga shu le kai la ne ba nga shu da kum ne da kum tai mo ban shu pen beria ya ki nong pet jong ki video jonga dengan sa tek seki lembah da ka Instagram ka jonga te yo let's say mo phi pimpan follow ya ki Instagram jonga te ka link ka dan apo ka description jok ka video harum kang to te pila ban klik kang to ban ya follow nga apo ke Instagram te ngan tek seki ha apo ki Instagram yo let's say mo ki kim don re ka Instagram te nga ha ban wat ki apo ki Facebook apo ki kini kita mo te nga haban text seki ngan su ong da kum ne da kum tai la da pitang support mai ha kana ka YouTube channel ka jonga yo la seki don ki nong page ki ba tang support ha kana ka video dengan kerpat ip opini la ya kana ka video but la da pila da like so ba saya subscribe ya kana ka channel dengan ni sedang no ya kana ka video ni page mano ber reply ya nga te yo la sena padang kini ka shpongot ki don ki ba page ya kana ka video jonga nga ong lupa ha kana ka video bangan su le kaya pi bangan su le ak dakum ne dakum tai hadu kan no kata ka janor kata ka jebing kata ka brain lane kata ka manjong pi ni su text pi te pi pimpat tipre hakane ka por ka banga text nga ya se da pi sngo tenat da pi like ya ka paste jonga te ki reply hi la da pi le sarong hadu kan no te pim reply re tengah su ong ya kata te ino na pedang jungine ki ba reply yang dengan sepet hakane ke video mo eu khanam ude hakane ke bashi pau kade kata ke YouTube channel kabala ai kerteng ladia production dengan ya teks ya in atau ini ide iba ngauret nem te atau ini ide iba sarong nem atau ini itre nem ban reply nga atau ini itre nem ban reply ya ka paste jonga dengan saya teks dengan saya ongkum ne dia menen mit ngapos new ya pi bangia syong kulai lang lum pengat pikan mau na menshwa por bangi dang ani dang ya kena bangia syong kulai shalom. Oke teh, kan sampai ya kena message hado ini reply na hado la shai ka sngi banga penmi ya kena video tengin saya partner ya kena message atau reply na let's hope finger cross mo pen reply nga next ngin lek yo tau khanam ulek ha ka number ka bagandai ita ide I lili sauyan te piti mo yo let's say na pedang jumpi ki bawang tip ba ine ide nong ruai ibala bitam po ka mekalia ka jongi mo tengin saya teks ro ya I te ngam tiap re yo let's say usom la jong I inom bokre inom hakre ya ka akam ka jongamu tengin saya teks ya I apa ke Instagram ka jongi aduh ini ru ide iba sarong ne bas ngurit when din reply ya ka message nga tengin sa ong da kum tai dia ki message mo Lili next month ngam nya tho no ngam la ban pha invitation card ya pi tenga shu pha da kana ka message opinion one ha kana ka jing tho chunga ha ka like fly tarik ubanai jun sapong ki jan rong sampling mo ngam pha one da ka kali bol pare atau Lili reply na mi pen ya kana ka message chunga te ini ro let's hope in reply akan message jonga number wo pra ude ijong ita ikan thei ba bhabriu ini ro ide inong ruai te mensuang ya de crash ban mo teng mentang ala klet bala de crash te ngam tip sore ngam mentang ala long kum aktor teranam ila dap engagement na kum no ngam tip te kata ita ide kentiu len mau yang tengin saya teks ya kentiu len ru atau reply ya ke message ka jonga nan ong hey
Hey kan tiêu lên là sai ngimut ban ya lệch tu mango lung Shalom Paraja De Pitre De Pi Laj Por Am Van Laj Lang Bat Nhi Yah Kate Ka program Jing Lej Tu Mango ya atau kentiu lin try na reply nga ini balay ko na tap the next part in sawan ita sa ya kasi actress mo iba kerteng i Sherlyn Kongwar da YouTube channel ka jung iro ila buna ki subscribe mo ti iro ngin sa text ko ngin sa ong ba Sherlyn tikan mau last week ba ki phong kato ka sopti junga ha kato kasni ba bel air kawan her hanto hajan yeng jong pi te phishim nang to bat pi phong ai i hasurok te sawan pan pai no mo ha yeng jonga ka sopti bat tho that in house where you haven't dengan saya nak ka kentin no tarai ba phim nom ngoi ha ko biade ba kane ka message nga mu Sherlyn shoot thok kai ya kane atau reply ne am Sherlyn Kongwar ro yang am dengan saya pe dah ha ka biade but uta u khnam u number Andrew ka badai I kong Anisha Unbag vlog mo te kato ngalawan na do maneng lab ra do manta na po Instagram ro ngam lab Facebook ro ngam lab tang Twitter tang pat check re te ha Facebook ngalapet ka link ka jong iro I klembo re ki WhatsApp ki Instagram mo te ngam laban text yai Anisha te ngin sa skip no yai Anisha ngin sa label next how ta khnam uba sa Lembar ubasan uday ita I Chelsea Gaming ka YouTube channel ka jungi ro ki subscriber ro ki labun hamo ini ide iwan ha ka number ka basan tengen saya text ya I ngin sa ong kum ne hey Chelsea pitip bai samla junga nga site lap bai IBC man kapor te ong ma phi ngan lệ kum no nga hap ket daw ternam ne daw uding hoki ye dengan sasanan to te yo la sai Chelsea leng do ila ban reply nga dengan sai pe po kenai ka arup sau kanta to I reply ne am yang teman dapat number ka bas sa san ngela da mo teman dapat one sau number of sau te ita ide I like Tyra Roots mo yala sa pilaha ban check ya ka channel ka jong iro ka ba like kerteng like Tyra Roots kasi in France te nero ngala check ki Instagram link ki Facebook link ka jong I te ngam lapre te ngan le kom no ngan show haban comment apo ka video jong I ka ba idang show pan like dang sansngi I te ha ka comment nga tho ne hey kong next week ngan one shop France belong na em ba ngin ya kendu a cafe kafo ke hang to basa mapi ya to ini kong reply na em ya ka
komen juga teng sepe yo la se ilong bakum no ila ne amban reply komen juga ke video ka jung imo te ngala dapan komen altu let's hope ba ini ero insa reply nga an suaru ngala teks ya jisi lengdo te hadu menta impat pedre ya ke message ka jung amo te yo la se hakane ka message ka bangat ong mentaro yo la se pet lan reply nga saya teks ko nengin sa ong ba hey Jesse na ito na pala kipi will you marry me daki tre winyato no hi hakalay po artarik upanay di sambar hakasno kending ingin sapa na ya kenika message atau tulis Jesse lendo tapi peja kenika video juga sa reply ya ka message ka jonga mo coba do number uba arpade ide ita iba tip kerteng kum i banalanong sikte ngapai ka dori tapi buat ki subscriber juga tapi ngelafel love ni tengah Instagram ro ila dan pembasau hajar not ki subscriber sange aswanta kalau tapi panom following apa ke Instagram dengan kepada people kenya follow yang apa ke Instagram rumah dengan saya tag saya ingin sa ongkum ne banala image nga ilakmu dan penyatek tin no yang ngabat ki iladap ya keren bat email ipa jong kiro dengan lek kuno apa kunta fitra am lek kai kemen fitra ini ro ini tapi kadar rumindan subscriber rumindan din na kata daw ba yala saya do mentaro tangi wero important reply things like how number iba mana itai number 1 mo I kantay kasi YouTube iba hetam ka subscriber mo dengan saya page mana ita tai number 1 iba hetam ke subscriber apo hakabya dai bagi kantay na pagi kasi janja ai mo ita ide I lari sa channel te ngam sawat I yala se hero insa dan am ki Facebook ki Instagram link mo dia ini dengan hapan pelan bah jai pajai ki message mo kumnoy ben ong ini sebelum ngopi tang supaya ki subscriber kaun ka jungiau mentala poi kumba chia bon lak dai spa hajar na kumno teman ti bertambah mentai lacan crossback arlak naiki yo kat kini ke subscriber mo ngabele ngamiyo ra te mentang lalap ya ka akan ka jong I te ya ini ngin satho kumne leader is la shang one shoot video hong to hashnong jong pi te sa krek ka tung tap batu dai serwa batu salap mo ka jasau ngin ra onge ka jasau ngin ra nang ne long em bapin wan ra pin wan ra ya nga bapin pen wan ra ya nga ukras yung pi pamencua ani wo koli aduh mentah la noban ong la shikenta ai am aduh mentah padon reba padon reba page ki besa jonga te ngin saya page bit page yang Twitter tang wiron padon bape aduh mentah ka khatar bace men met kashtang met mo watang ban page kita ki message jonga ro padon ra leno barok kapelan